Long live, long live, long live. Yes, long live, long live, long live. Yes, long live, long live, long live. Sung semano thanai 13 tarigo students Khoroknwi sini Angel Riang by Obijit Debarma bong no je Bujakmani je traffic police ni rule to bo bunani koya judi bo bini rule chain ka bon ba fine salani amoroksi salan amon sunukara totally je indigenous community ni sakawo atrocities khaimani amo tak bo sunukha je case rok register khlaijagya FIR rekhaiban case register khlaijagya han bai sung tini TSF or sung Homchang rally mak khlaiga tambai ngaka sungamo saimano je FIR khamani ya golobo tago boro FIR no register khlaiya ambai sung TSF rok tini amon bai Homchang rally khlaiyai amon sanai immediately FIR register khlaina ningthung tai loglogiwo je sini Angel Riang ni sako je FIR khlairmani boro buino te FIR khlaimani abon withdraw khlaina ningthung muthang thung hulinai singtini amon bai rally khlaitong bodin bo salo FIR khlaijak mani bo salo FIR khlaijak mani 13 tarigo immediately 13 tari horo FIR khlairka abon tini police rok boro FIR no register khlaiya boro sungno thungi tong am bagai capital punishment laning nangthung jeta je Kishor Banik type 2 official je boro bumani sin boro sin students on je bumani abon bagai borok amo immediately sing government of press abon immediately borok abon rom nangthung romi capital punishment nangthung tai termination bini je job tongmani chakri tongmani bono terminate khlainan bagai sing abon tini sini demand tongo tai sing abon mani hangake sing jora rijak ultimate time rijak a time ni mote borok gosia khaya hangake tabuk bo sing khana tina time rei borok mani hangake abon sing one sugnai sing tam bond dabungna ni abo sing one sugnai future ro norok ni case already norok FIR khai register khlaijak yako auke confirm sing thangka borok thanga rohoka sing din thangka borok suno FIR copy boria enke tabuk je norok je saka je Kishor Banik di bungui khaijaka tai Khoroknwi tongo abro ke not identify khaida manka je apro je Kishor Banik no khobui tai Khoroknwi je tongnai ro je torture khlaimani student Khoroknwi no sing bungmaya hapono Kishor Banik ni logi two officials no je abuno identify khaida manka norok je apno je Khoroknwi no amo bon sinai Kishor Banik no sinai je bunai sinai boron sinai abo enke tabuk je Angel Deborah by Obijit je ako mani borok no sini da manka bahai sida sini borok nu khangke sida sini na bujuna ro sinu CPS je case register khlaimani bo eknote adino no ni case register ro mention khlaijaka जों particular section जों mention khaya tam khomo puilano ST atrocity act layo abo hungakai जों aro sakya ST atrocity prevention act 1989 a jaga ST rangno nung even mokari khaikai even bono bengai khangakai abon against point case ni manu anga nung bono false case khayai je ST ro punishment mang khangkakai abono proof khai mang khangkakai je false case runai aboni double punishment borok mana khlayo abon bagai जों tini adino जों abono saka abono sikya je ST atrocity khlaijangmani aboni ego bono punishment ni saka second ni hingkakai omo hatred racism je particularly ST rono nai borok omo hake action naman thirdly hingkakai omo totally human right violations nga bini attempt to murder abo intention tongo karon tamna bagai police traffic police ni proshasano kono ain krui
যে বনো যে কোনো ট্রাফিক ভায়োলেটার no talangui bono punishment rundane kiba bono office talangui oma ke 3 degree torture khainani traffic police ni samung tamo tai bongni ain tamo hingka kai je traffic rule no mania bono fine khai chalan tani bono rohona simisi abuni beyond that kun action nai mia hingka judi no nang kuno punishment rimalia bono chalan kat khaimalia bono kharifan thangka hingka kai bongni gari ni against kiba bike ni number se against borok abo cash khai kuto rohoru nga kut ni hoita notice thangi soguyu among pore bo ar notice tubui kuto phai bo je fine charge khaimani abna ruoi bo thangi payu aba hekeno case accountant ni thangu kento ja kha chung tamuno kha chief minister ne gari thang tongo nga boro buskango nga tabo to electronic gari boro actually nervous sangai abo gari top gear roba boro abo obungjak thangka asuk bai to boro no punishment no kok kari haipan boro side khai boro gari no pass khai rohaka abuni yaglo point se bono office talangai traffic office iko astobal lek somni gano talangai omba heke 3 degree torture khaika tai plus ajaga boro language use khaika jeta no tribal no boi bethapan ar kebo nugia hane aba heke sajak ka boro hanga abono tino seng ajaga bo seng point rakha ST atrocity prevention act abono invoke khai abono section no bono punishment rodi ta kaisa ka bo intentions je human right violation racism je discrimination khai identify khai oba ke 3 degree torture khai mani abono action nang to karon obo to attempt to murder abono bagai tini seng nayo seng ultimate time rakha bono 3 days in bisungo jodi no kuno action naya ka kuno FRS khaya ka aboni fil korpono next step course abo sung khajana sana keno tabuk jora bor case register khaya tabuk kaisa je kuno complaint rakhanga ka even SMS by nang rohaka ka police no a usi bo it is bound to mane accept the FIR keno tini bor written way even police rok saimana jeta bor no physically je 3 degree torture khaimana abo chalia abono bisingo point bor abono FIR khaya hangka abo ka belakhe mane intention tong ta kaisa sing abo sanamu sungo x-ray khaika action report mangkha a jagao sing bini seso spot manjakha bini khangara robon tongmai kha tai bini je unko testiu jo je bor lathir mani luitok te je lathir mani duiba lathir kha boarona patap sangai langi bo klai kha hangka aboni action tini CT scan ma khaika CT scan report tabung mo manyakho thangka adino 1 ghonta ni bising rona khok 1 ghonta ni bising riya second dawo thangka ronai hunka dupro ronai hunka dupro bo thangka dupro maya tar mane miyawo sarigo bo thangka sarigo mo maya ko tini dupor jora a report maya ko am por bono thangi na hadin ni rohaka tabu jora man kamaya saimaya ko khobor maya ko abon intention toma tar mane bo ekdom critical bo injury kha obaya asol khaimani tabo laga police procession kiba home department bono action naya bini intention tamo ka au jaga no nukjago abo pura racism tai ST atrocity khlaijaka abon bage jengtin action naya I would just like to explain or tell to the Northeast people and the entire nation that how the indigenous people of Tripura has been assaulted by traffic police is a very unique case that where you will find in India. It is not possible for the traffic police to act such a heinous act. But today we have witnessed in Tripura that the traffic police, they took them to their office and they have tortured them with physical and they have tortured them with racism word, with racial discrimination word and with so many slang language that they have used to our indigenous. So this is definitely under the ST Atrocity Prevention Act 1989. So we have also filed an FIR against those traffic police, but till today the police did not accept the FIR. So we are warning or we are urging the traffic
police and the police department to register against those perpetrators and punish as per the law. And if till tomorrow, we have given deadline till 3 p.m. In spite of the deadline, if the police are not taking action against the perpetrator, then we are calling Tripura bond on Monday. And even after calling bond for 1 day, even after that, if the police are not taking action, then we will have a further course of action. So this is what we would like to tell. We have cooperated the police in a very gentle way, in a very polite way. We have cooperated to bring the peace and harmony in the state, but police seems to be not respecting our request and our appeal. So therefore, it is intolerable from the indigenous part, and we would like to request all the citizens of Tripura people, whether it is indigenous people, whether it is non-indigenous people, every citizen of Tripura, we would like to request them to come and support in solidarity with us, and let us urge the Tripura government to take action against this perpetrator. And if they are not taking, then let us all unite together and fight together for this injustice done to the innocent students. कल सोशल मीडिया में सब जगह में आप लोग देखा होगा शायद, जो 13 जनवरी में टिप्रासा इनोसेंट स्टूडेंट को इक्फाई में जो पढ़ रहा है, 3rd ईयर का जो पढ़ने वाला एंजल रियांग और अभिजीत देबर्मा को, जो उसमें बेवजह ट्रैफिक पुलिस ने ऑफिस में लेके इतना मारधूर किया, उसका प्राइवेट पार्ट्स मतलब पूरा शरीर में वो लोग अटैक किया है, मतलब और भी जो मतलब वो क्या है। तो आज देखिए ये ऐसा मतलब ऐसा नहीं चलेगा। कौन उसको अथॉरिटी दिया, कौन उसको ये पावर दिया है, जो ट्रैफिक पुलिस, जो किशोर बोनिक, जो हम लोग के इनोसेंट स्टूडेंट को वो मार सकता है, कौन उसको अथॉरिटी दिया है? ये देखिए, ये ऐसा गुंडाराज नहीं चलेगा, गुंडाराज नहीं चलेगा। ये त्रिपुरा है, ये उसका बाप का घर नहीं है, ये उसका राज्य नहीं है। ये आज तिप्रासा लोग को ये ऐसा पीटना मारना, ये हम कभी सहन नहीं करेगा। TSF त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन, अगर वो लोग ये स्टॉप नहीं करेगा, और आप लोग कल भी मालूम होगा, हम लोग ने 13 नाइट में रात में हम लोग FIR कॉपी भी दिया था जो NCC पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो लोग रजिस्टर नहीं किया अभी तक। फिर भी अगेंस्ट में जो विक्टिम, जो मारपीट हुआ है, जो मारपीट खाया है, एंजल और अभिजीत का अगेंस्ट में वो लोग एक केस डाला था जो ट्रैफिक पुलिस ने, लेकिन वो लोग वो लोग ये केस रजिस्टर कर लिया, लेकिन हम लोग जो पिटाई खाया, जो मारपीट जो खाया है, जो उन लोग का मतलब उन लोग का FIR वो लोग अभी तक रजिस्टर नहीं किया। हम बोलना चाहते हैं त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस प्रशासन अगर अभी तक उसको कल 3 बजे तक वो केस रजिस्टर नहीं हुआ, तो हम TSF मंडे में 12 आवर के लिए बंद बुलाएगा, और त्रिपुरा में और भी ये मूवमेंट होने वाला है। ये हम कभी सहन नहीं करेगा, ये गुंडाराज नहीं चलने वाला। हम CM को भी बोलना चाहती है, त्रिपुरा का CM को भी बोलना चाहती है, ऐसे ही आप सिखाया क्या? ऐसे आप सिखाया आपका जो ट्रैफिक पुलिस को? ये कानून किसका हाथ जा रहा है? अभी गुंडाराज चल रहा है। अगर ये विड्रॉ नहीं हुआ, अगर जो किशोर बोनिक और 2-3 जो ट्रैफिक ऑफिसर है, अगर उन लोग को पनिशमेंट नहीं दिया, अगर टर्मिनेट नहीं किया, तो हम लोगों का देखिए त्रिपुरा में और भी बहुत कुछ होने वाला है, और हम चाहते हैं उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, और एग्जाम्पल पानिश देना भी होगा। ये TSF का डिमांड है। और दूसरा बात है, जो उसका जो हमारा अभिजीत देबवर्मा और एंजल का अगेंस्ट में जो केस हुआ है, उसको विड्रॉ करना है विदाउट कंडीशन, बिना कंडीशन में उसको केस विड्रॉ करना है। ये हम लोग का डिमांड है। लेकिन यहाँ पर तो के लिए वो लोग आइडेंटिफाई करेगा कौन पिता है, कौन ऑन ड्यूटी में है, वो गवर्नमेंट देखेगा, वो पुलिस प्रशासन देखेगा। हमको देखने की कोई जरूरत नहीं है कौन ड्यूटी में है, ये तो उन लोग मालूम है। हमको क्यों मालूम होगा ना? हमको क्यों मालूम होना चाहिए? किशोर बोनिक है, ऑन ड्यूटी में कौन है वो लोग मालूम है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर का कॉन्वॉय का टाइम में कौन है, वो लोग आराम से वो निकल सकते हैं। हमको जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं वो पनिशमेंट होना चाहिए, उसको टर्मिनेशन होना चाहिए बस। आप लोग जो
केस रजिस्टर किया है उस टाइम में ट्रैफिक पुलिस किशोर बोनिक उसके अगेंस्ट में जो केस फाइल किया है आप लोग, तो उनका साथ कितना आदमी के लिए आप लोग ने केस रजिस्टर किया? किशोर बोनिक और साथ में और 3 है, 4 है टोटल।